Alhuakshetani, Atala Hibu, Kusi, Rikilo, Atalaki, view person, Kumatiki, Alhoshikim Tane, Ning with Sina, new program la, Sivebu, WhatsApp Kumsula, update Chivets get away, Atato, Ning no Graxa, Jeniku, Atatoye, Atianuli, Kuxu, and no Xakulupu, Ghenguno, Imani, Atianuli, Kuxu, and no Xakulupu, Ghenguno, Imani, Ebena, Atatoshani, Alhuza, efficient me. Zero bidila akulu na ishi graksa jine kutani ene ishi pisini efficient mi zero bidi apuloko nong te anli mlo shikirde tsikevilo ikemo ambiuno kutsi shika eno ko pechekyu rola lono panoko saputulo old Chinese proverbs lakilono ishi bibepare tikheli hamino asbo shosi jeni eno tikheli hamino tipo kichiko ijel jene shpe Tikheli hamino asbo shosi jeni eno tikheli hamino tipo kichiko ijel jeni shibe no eno ni apula klaza langwa kimi asla klabza la klangwa kimi nyungumtse akudo hami loye ni bwaza no kono ni sinibza no kono momu ni bwasi kono shosi be pa kiutie ashikhi bolo moral standards le khabi vikyo ki shikhatiri tim gola khamasa keno panonguno shosi be ba kyo momo angu khlo he toikbul me khamasa ke bi ktsibe ba kyo shosi be ba kyo tipo kholo ningye si je bes ngwanke be akabul shane ningye panong ki chiko ije bes alogu no shi akyu do shane alogu no hiboye ningudo na shaka shivenkyu msako koire ngwa ma sane keblim ko Atro de hipolo vekilo ni bunizano kono ni sinibzano kono momu ningu basu kono kyu akivisho sipese ni shikabze ningu pano kichikolo ngwangena ado hipo ye te ningu doshane apuku azda pese ningu lo sibe khwazae apuku azda tipo pese ningu lo sibe pa kyulo no yeku doikyu sibo shwanka no yeku doikyu sibo shwanka zakikum sishben shane no shwagyu sibo tipo ye akichiko givitsil benkyu sibo Ani mokela ning tsake gam sijin shane ati anli ning ne thesa se ke bra ke mi ni ti anli ko ye panongu khibo panongu logum se pe pepe se a khine na shukte mu khomzai pana bra kha gyo ti bolo expose pe pepe se khigyo dola ki shi pishipo itulane eno panongu ye ado hamle kiti ning no paka tsakyu kutola ye kiti ye tipo kichikola ije pesingwa kana ni pesa ovekilo mlai revekyo kichikoti boko asbo tipo ye ti kampiki hu akcha asbo tipo ye iri kampiki hu tipo kichikola kiti ye ije pengwa rem thai ikemo tipo ko ye kha no shope pa kyo ye asbo ye akhu buju khawe je mon shi asbo tipo ko ye tivena ni iri khvena ni mchebe masa kyo tsala irna ni ti shaye ite hi ije pe kiti longwa kyo tipo ko khawe ke lo jani ko pele Janli ko bela kulo ije benye shanga ningo ku to ki sebo shangela tsake kam silun shane ningo na efficient mikakulo apuno ko ish bangem hiye akodo she apula ki ya akibola pa role iro na ki she play shimasa ki pepe masa ki angero nguna apuno ko shbe panye ikemo akoshere apuno ko azano ko shikum to pepa ki utsala ki shi thulane ningo no itula ki na Kujoyes na mzimi sheshiri apulaki azalaki vilo ati anli hipoko ko pesa to bengu bemoko responsible tipo pesa ning zvai kujoyes la na mzimi she amko kuto manye ike amko tipo ko la yepe pa kyu no kujoyes la piketwe ati anli hipoko ye new kumoe nuno itulish ke ngono na avio pushive ke ngono lulveche ke kumoe ke mi alho la na irikyu mheri kivike amheri poko ya alho pela sabtu bengi ngono tucho bengi ngono shika bengi ngono pesa otsipe pa kyulo no ye kyu khemla na panang tucho langela kam sijishani hi alho lo na irikyu go kivike boto bobidi la kilo na ishipe Adam no pani pu ivi tiveke tiu liye mishiveno ken bunu eno linopi ambiu kukupuvecho niye anu itulvai ambiu kukupuvecho niye anu itulvai hili ivnam simishere alhono ajali boya alholone irikyu aroche kivi pau gift laki gebi shupekule ambiu kukupuvecho na niye anu itulvai shipe take ningune tulagyu no liano kro Pakimi Jacob na pau kiki me pala umkwa kyu pana pishipo itulugena botu bomku to ku shirikin le shi e beba ne liano mishipo no anulaki punu eno lino pa jeruben kutse lino pi ko rengo ampiona irime show jupukutse
Him zikina alholoni iriki rola ki shitulane. Itare botobo mkutoko ajo shiri gutelo bigino line itare mishipuve eno anulaki punu eno linopi kurengu ilau kikimie mkevekyu ambiuno chiluzono anu hiri itse. Kurengu ilau kikimie mkevekyu ambiuno ituluzana chiluzana anu hiporita itse shibanye. Ike kujoye sikiklane hipoko itulagyu ye alhono ate anu zikye ning bela panong vechona alovil benki nguna kikimie tul benki nguna alogune tul benki nguna panong vechona new social benki nguna bube panye bube pa kyu ti khodo hipola itare aholem kukta job kubidila na biguna amikuchomi papuye shisha alovinani alokusu nu papuye panujupe agijivle nanye shipe Hipoko jukero kila kujo yesra yepe pa kyo yam zimishena alhono aja anu blosibe pa kyo ni agocheshi ni tsibe pa kyo ye panong vechona ning jwaji shi panong vechona ni kikime kdaw lakla ne thumna be na gam panong kikime tipo ni ne itulo na pana kiche kholo na alo inol bengi kutobe pa za kyo la kushike nguno le alhono titoy pgebe pa za plagina aja ni poko vechona alo kivi alo kike le aga kike momo amlo ve Vepike, Sibeke bu hipoko panong vechona nilo itul beke bu alhono, tipo kiklana pulosi bepa, putana, kushke una ni tali hipoko vechona nimlo sahvejenga. Kushke una ni tali hipoko vechona nimlo kamse hepo pini vejenga, kamsishke panye. Akibo, momo kila kuposhike rolokila, akibo tipo ye, kila kishi alo kivi ena arakike, la. Shil benki una pulosi bekila, akibo tipo kutomuno. Kam like you, Momo Akum Sapujeli, Tomo Agibolona Iperava, Agibo Kiki, Kungu Halada, I Kungu Atoi, Kungu Halato, I no ploshil prevention, I repolo, Kungu Hala Kyote, heaven like you, Allogono Shiki, Kimia Kupukina, Agibolo, Atianuli Dola, Apaza Dolo, Laki Shiki Kimetipo, Pere Peke Puzuko, Agibo Tomo, little heaven and on earth, Ikumopus, war zone, Shikavaga. Agishika toiwai ati anna paza jinshimo wa paza na jani jinshimo wa hamie tikem tivele ban shibi shikam lavage opem lavage tipo khodo langwane ku tomna sasike bragene ne la kikina jani ningo tkha ye inakam sa gyukto la atanu ya sa theka verna ne eno agulo shina jani kititi sa gemi agna ne iteno ku khodo langwange o kiboy ku khodo langwange Kujoye sana bigedo okibo tipo ya alogono shibenge na otiani tipo ko pes alokivi alogono tsibenge ngona bube ba kyo kimji shipkulure no ya alogono otiani vechona phula kyo kibo shlani mo ike okibo tipo ye khapini ga tani tipo ko sasike bgam na bukum shimna na kagam samlo itare kagmra alholo ne ike kagmra kujo ke bi bible na pipa zakim kagmra tipo ko yomlo skhaza ke omlo hepo zake kagam simlo la Oni tilani hezi ipere peke to khodola wangya ning tsaki ishikam sijin shanya ning ye tikhelimi akushukum kho akhinena panongu salvenke ngona igone mi remra ito akyu to khololo ning ya atali hipoko tsaphe psychology putane tirengona apostle paul no apaza bemo khoye ku to imishi shekene hili efficient mitso bidila na be le Kristo minoko pejekyu shikajekyu golo na panong saptulo ispangecho ashigolo no kumo kemo Kristo minoko pejekyu sapejekyu golo na panong kope saptulo ishpanye ike hipo ninguno itulagyu na itare tipo pimpizu kungu efficient mitso ajo lakina gutlo hito yebepani ati anu konong baza golulo o Ghenguno hino ampiu timko kamla busajeke ku Ghengu tishikyu na achipike opu oza simsalo Hiya za tsigiu golo kekamra sikha tsigiu aturuge tishanguno nuye aki vishi apenike eno ayiglo akhushu penike alhona aja aluko kulukiye panong belanere ago kulushi bengi nguno apaza simsa bengi nguno apaza gihu bengi nguno ajan hipoko pu pepa zane ikema ajan hipoko no agigihu eno sikimsa hipo Panong ne berlungie apaza na shikamokele balkie beremle balkie kilemo shivemle ningono US government 1926 report lakileshi ye pepa kyu kakula kine pilwe ati annikamsa akho hukutulo ki khikilale savage mbomze tumotze momo
akhe aye kumta ishi besimu dictionary ti boko ishi yebe ba zange cho ike pano we akwaye komum ta na bunje ne baye pano bulokyu kunse arrive masai pano kyu ave bu shani ge no tiye pau shiba ge masa tiye pau azbokyo Pazao attention, pas je couteau courage, momo kutamin hemgala aglin hemgagyo, kyu share binamu, tipoko kuns, anga iti meaning the tenshi Atianuli sakela, kum tabamogyo, kutami one yamra tipo paul vishko, apunazan attention, but some moya comes up she cow vegu, dim hemgatola new shivishko, I like him neke. Punugerlo kila savage like she kumum tanale. Ironum bombs to motus ayekiriti like him tana punjene shibe. Milive, mom lachileve, pulots movaye. Arakiride, ahugiride, amlokiride, mom alokiride shi ajeni. Tom like Ghenguno, mom shim like anatono. Shilka aye, hekimim shivenche shibe. Like report to Polona, epepa, you know what. Pana shim like Ghenguno tona pana shilga yaka pana kwage tipo zamuge pa manga kunu ge kainge ma alangwa ge kumshlamone shaka kumto yaka pige shim like Ghenguno tona pa kumsi ki kala shilje ge yati mi hevenche shban murder shivenche ge shban ge cho ike report hipo ki kala ninguna tipo to itulane Atianuli ye komai tipo bunje mo aka kha bunu jene aye kirti like mem tabz panongu bunu jene ike mo panongu akwa ye kumta hipo ko pesingyu shika singyu sabtu singyu ye ningu apo aza bema khoshane ningu ne tula gyuno jis gro ayri hipola punugena pari alho share binamo timi shiba ayri pola punsike ayri pola punsike golo kila hile amko bidile ne tula ke pa ya amko bidila thwe shpane tie lukini hopungkin la ne tula ne tie outro no wisdom mentally like alokutse dia agagam simum akholo tueshpan like mentally wisdom alokutse tipo akini no stature physically dia akikhelo apimpi polo no thugyu like apipolo alokthanga shemo gimu thube kichimi begelkyu akatu no favor with God spiritually like alho pulo lo no khulkyu mom thulkyu dia akapullo no abidu shire favor with mankind socially like tie Timpulo lona momo timipulo lona khulkyu and a tulkyu hipokotie ampo hipokolo no tule shipane ike Atianuli ayre polo punu sigelo kila panongu ye kumum tapu punu jene epi Bible nam simishe begetoi Atianuli hipokoi pu pepa ki pole tari kujoyes ne begetoi panong bela akhushona panong zine pepa gyum here gegemra khushe tipo panong ushilona dilke gumo ke ma pwazano ko panong gegemra tipo mchelana akhushul bene pe kujoyes na kuto mo ye pepa gyulo panong ye komum tabu ibo ye la punu sibe panye shikakyu ko pekyu ye new bemo ko shane no ye o bemo ko ku toi bulanya pwazano ko aki vishim la rekemi aki vishal ho za pe se panong za koloji ari kemi apwazano ko agaye how mga ben Allah pagap tsalo ko ala Mirane pinama shikim rehipolona koto shiobzal hozalana al Christo gukaye gona panong psychology ti kopem na kyu agaye ningu itare kum sijin shane apwazano ko kisampam ko kipulimisna ko hoilo ga kim ko ninya do hamirengo lekina ayere hipole range ning kumse ka haven kem ko ge aluku tungwa inga shikim sab nam aluk tungon jemoy ku joyes job sini Scholarship, Yebebane, Ikria, Irchita, Muno, Akum Toy, Hukai, Gebukahano, Ashaka, Shivai. James Bidich Repdilana Begur and Utoro, non Ghiaku, Shivananigano, non Comum Tapike, non Gria, Akim Hilaki. Adokiti like Beribus pie, how they get the gage by the vapor, when Sims or Akim Hish Bange, vapor like Ironom Govegaleron, Levegala, I'm Chitoshi Beribu, Aloshitum Lavage, blur Shivage, vapor like it to pie, Iberibu, Gavek to Ishpania, Tim create to Ishpania. It are a shell in each and a beginner, Nim Bayel hots in and a nignum, dot by Arenamun Hota Jeke, Ikeretibo the Loshilukusa, and I'm not a Meli Kike, a Pa yo veno nyumye chevena nye shibe. Ado kuto mani kashi kumsangesha. Ado ye kahai. Ado ye nyum kamoy. Mirimrai. Ovane. Tirenguna nyumye mirilmai sane. Ado kusho kahai. Tirenguna ni tan hipoko.
kope sabtul masakyu ningna akho to shane khagyu dolo nino agkha Ghenguno migem gai mlagelo ado hamie nino mlagyu momo nina shagyu tiboko yekyuma akiki kabi gumsivegyu dogi shichegna ne tiekyu kya gumsijigelo azala kino Atianuli kono laki tulgela amqala na khabubzinere momo ba azku kuchagela hamingle alephere ado tipo bolkyu le Apula kino Atianuli khape papkulo palgo bola khebse pana khape sala khle kana aul hoza tipo ko pisibere papel kyu azala kino tsugutola wa kini kutsula ba Atianuli khu sangena tipo lo amlo eri khishi kimye khekupu khere ba jukutolo re adopol kyu hipo practical la kamsulaye kutomuna nigiti shijene Atianuli sage dola pana kimya ni wa ikemo butho pujo zmo vegela sakatikin saktamano ga zvano ga bi aloku tuti shange do ikum sijenge cho akigum samlo lo kemo kuna aloku tula keskin shu butolo zmo ki hego na reme bekam sijene aloku tula Atianuli khape bes abula kina khape na alhoza bes banan guzage aloku tuti shol ko bolongwa na inkrashi kam sange sha nuna Atianuli kala khabu buzale phe banong az kucha gela banong lo ko no tsakyu aloku tuti shana inkrashi kam sange sha kumwe Di poko kumse wovena ne, di poko kumse bai kavlana kahavena ne. Dingna lo apula kino, pa kibolo mi hek sas, aku kuholo cherikyu. Apo azano Atianuli khine shivegela alhopulo kumokumla mlai tavegela bandong vape singo buzu. Apo ango nono kumla ngeno no kyu shikena tipo ya alhopulo kumokene. Dia khine gene bipanong kutsishikagyu aku hopone shi. Hoyona gopone shi ningo tiboko Kriston mi kukaye kolona tishining Atianuli kope sabtula ni mogya alukut apipi shi khanje moe tiboko tse kucho yesena pibeke to pa ikhavino ni Atianuli asathe to vena ne hi aluku buji Ghenguno kumoe ikemo adokiti la Ghenguno likinege Ghenguno ite hininguno adoki uitulan geno sakitsale boge pushine eno pulani Sakatale akivishi wolu kyulo tiliye akivi iperna niputsa alhozala kyu anikeno Kristo mik sebelono apukivi azakivi shilono lukum kashi kujo yesle ku yebe bangela tipo bes Atianuli ko bes bes penshane ningi de chilo noye niye ku khemlana ku holalana ni Atianuli boko ko bes aptulangela ishi sakay kamsijin shane ning bela apu azala kelangwal peki hipoye kekemga holare akiricho akikhew kecho apu azala ke bolongwa ke hipolo ko bela mo bema ko tipo pep save benshamwe ikemo apeshe bo benshamwe ikemo achipi kalori tipo mlal benge ngono nong vile pilanye ningune ishi itake jusu onsha ke ya alhuna ago chekiye kiki ning tsibe pangena ni Atianuli hipoko biblical context kiklana ningo Atianuli kutse shika kujo yesla ku yebe bangena tiboko panang shika ko penkyu bugapsa lunshane ningu ne te khile ningu kha gyu dolo ite ningu sa sik bra gyulo ningu context ye ku longwangya ni ga ku ye ni ka ho ye ku longwangya ningu ne tane shik bsajele ti khalime kutsa va gyu asale ningu no mthagi itikyu go kumza bangi mthagi kijana ni Atianuli kutsa vangela mthagi cho ikeni Atianuli diboko kutsa gyu tsodo hibola ningu ye kutogol masane dikhale hibola ningu ne thagyu no iteli kina khare dishmogi mi theno dikhale loksa shabana shimo akhine ye zamu gigu akhine ye ovekyu la ka bana khemla bana ngugu khemla khage na tipo khemla na dikhale mi kipek le sire be bani itehining no sase ke baka gyu khemla na ningu dikhale tipo kipek la nye akhine hibo ye zamu ye gona mi ge mgane kujo yesne bike de bana ye ang shu de la irai ke ni Atianuli pro tsu venge gong na mi ga ne shibe shaya akhine na dramina la Hito mlaga ye ningu ye zike bukumwe ningu ye migma sanye ningu na shakyo alo nye kemita tingna alo migma sakyo bukapsa masanye ni Atianuli ko ye nogo bukapsa ni ni bukapsa ngema ado hamie akhini la kitime akhina ni putsa eno ani putsa eno ning Atianuli pa have ni gutanye research kikla alo kitsimina research kikla ishipe Research indicates that 70% of teens who are involved in church youth group will stop attending church within 2 years of their high school graduation.
70% saja akelol hozinina mbekini tikaula ite hikuno ko saja lozini panang alcohol tins ko isna tins ko nahi ala ka pay time kudo itaga amko hamne ho shogli shinde kudani ike azgini shi Sunday school irani alcohol ira kem ko timti boko ambekin tikau ya panang ya kolo mo vinchene spanshi cho 70% alho kime mo vinchene panya achine ki kime mo vinchene panya kumsiji ke panya Ghenguno ning ne hipo kiklana pulake tramia zamoy akhine zamoy mukhamrashane ni tan hipo ko puka souvenir Ghenguno irauna miracle efficient mitsoro bitela na yepe pa kyu ninguye Kriston mi kuku ayero laulona ni tan hipo ko sapepes alhozel penshane alho gdauna Kriston mi kuku ayero laulona ni tan hipo ko kope shikana panang saptulun shane ye Kishana Kriston mi kukhaya golona balongsa kope sabtu lungya dia arungo kem tena nilolo arauno tipokom lan lengecho arungo kem tena nilolo khagela ye ninge tipokom lamlai Ghenguno ningu kashimbe Chekiye Baptist akuko kimji arungo na cheonye spanye arungo na cheono no ya akapulana Kujoye sikirana Kriston mi kukhaya golona Atianuli ko kopesa penye kutange cho Ghenguno chito ilkemi apaza shilunshane dimi kamtsana kirtima lo kzimi kamtsana ena ayakha kamtsana Atianuli itimi shagelana panongu kekimsimlo tipolo ku kichimi shigela ku ipere ben shangela itilna pana kopelve masa ku sapelve masa ke gona khoto shikamsane kisala kila apulaki Noguto gudao ache shibani noguto gudao baya akishi khepzi tilango che shibani ike tilingo che kila baya gona lo itike me shibani tibogolo na Atianuli kuto ma che shibani Atianuli akio le take baya pa ministry ago kumla hamisha che shibe ado kumsla timgone iribu palauno pa alhosa tibogo panangu la pièce qui comme la tibokom la che shibe timko irigelo kila pana pa sitting room la kila masterpiece la Pekipe shiritim kansne tulgala center table la kila timela ki khepe pa shibe time diboyitim kamsne erpna jugero kila bottle la kila na bottle diboya alu yeshi gi shangem akche hone kitila akche kitila bo hibola mgebe pa ga shiban sibe akhoye mgebe pa ngem bottle dibola apple la ihona agle shinive po la ihona huchi shire apple dibo tili sibe pa ga tim akchobne erkemi kamzi dibo bottle dibo pe khajo ye bottle hibo hekdam khebe ba mo hila namza thape ba mo kick down apple hibo iglo healing wangya avyo gzishe Tim vehushi gzitse tim khona pavla shaye bottle hibo yoku gola lam khata bo kimen apple hili sibe ba mo bo mai kishi bo apple ku je bottle hibo le longwan ga bi pavla inji ke gola kila pana biguna I papelo ishibu panang sas pakiti khawi lo ishibe pakiti khawi lo ke gola kila as bola kila apple po are shibe ni akpu ko be ga ben po ti bo as bola bottle bunga tswa akupula bottle na thebe ishi khabe pa ga shibe ni bottle di bo na thebe se khabe pa ga gola kila tim ko na ti tulubz tile apo ti bo na kina hit toishanam la pheje ni shibe la akuna pilana pui be ga pilana akhinela paye ku kela kum thabib na akha shaygle ga ban shi gujo shili ina pisi ga kila na gujo yeslare pananga kum dane ganesh ban shi ke akuna pilana ku bovem pilana tipo ye shep shilge po shaygela na le ki jim shiveket khondo ku ku te shep shile shagab namla ichevenen ge choy ichevenen gubo venen hepo venen ikemo tipo ye nono ku khola la pe kwat namu itamo ke po hepo mo ke po I homo ke po do akela na ni tani poko sakamzil be shanye akriye tipo ke itila na sakamzil ma sakyo igono akoto shanye ti khale bolo ninkumsina alo kutsimi ki timna kamza be berba ina putta lo kutsi klana pana khemlana Atianuli pana biga ki tipoko yeke shi thoma sakena tipoko na pana ngusap thawai tie putta taw kumse kutomi mom bukutomi la philosophers kono pana ngolana tishipekiti saputha wa mom atheist muslim nazis la putta dashana Atianuli kishene ikphelve ma sakena tipoko na pakapsa mirawa Hitler na akhekza sha la ki bugiye you can fight me but I already have your children ebe la no ye sasam dolve sasam jolve ke mo Atianuli ko ye iushiwa iulane shipibe akhekza sha za popula ban shicho akhinena gugu do mirage binamo no ye no kije mirage me Atianuli boya lo zala na no kutiwa ke boya tamona ne bi
bilge me apaza shilani mo kya ning pukapsa masanye ni ti anli kudima sa ki gona akoto shanye ayri bolo alo kitsimi ke timpa buti sha Atianuli tin no ko phebe masiki miraga ye ninguye Kungo gam heri irinya jewu je kemi ke bulim ko ke cho am heri tipo new shil bene na je kemi ko ke Ghenguno am heri tipo ke kami go lo ga akau ato me go la ato le am heri ni ke kau ti an ko shana shi ke kami go lo ga akau ti an ko na shi ni ye ike kungo gam heri tipo bes new shil ngi go na mi re mrai po je kilo ni ya lao shi pe kapsa masanye ni ti an ko tu cho masanye pa na ngo nourish le loji puto sabto tujo juk to masanye la panong yukum thai panong loji masanye tujo masanye sabto masanye panong train chi masanye ye panong ko phe masanye panong ike phe masanye panong shika masanye panong kichets masanye panong saki hakite shikum to pipto hakto lompi ututs ena kichets masanye teni kumla shane tipo ko yin kumla shane Ashi polo ni gamtsina tu cha gyu tkhodo ye igona khoto paul na itari vision me bungu ngu to gule shibe ko rengo timi ko mo pa likhi ba pimpi mithi che moi ikemo kristo no aku ko ho tu cho mujo ke to ipa ye pa pimpi loji eno tu cho mujo ke pwe shibe le ning ko na ino ku de aku ku lo sha ga ino ku de kitila sha ga ino tswa ga lo me so ga lo ku tam你更加好生山西，山西不要那个嘛，是比更山的西，对，你山西都做黑家个对，你家安里好都做黑什么山呢？一起平比都做个对，啊，西不了把弄那边不山个，那不然你阿江里那边不山个，比根平不了那手指两个给嘛，把在听我看那呢，啊，西不了把弄一个了，那比别嘛，别不山个更是出来呢，一个么啊，我喝了，把那那边不山个，宁愿你家里吃烂你莫干。Kuxu ye semati bidi na be jisna be ya Xakulupu sholi ki khche moi ike ma al ho no pikyu za sho be be khlu cheni johan kce shir punglon johan zro shir punglon na be ni ye ak khbu shoge kono no ilaw irini ke no kile mu muztimo nani eno kono no ipuluni ke no kile mu tsimo nani shbe ashi bola banong na be pu shakyu tsivakyu lojivakyu ado achi pilana Kuxu tsvya kyu tiliki na khoto kumwe ashi polo thua kyu ego na khoto e ikema ngu khla thul be ma sa kyu al ho sa pe sa panong ngu kutil ma sa kyu ego no akho to shanye shi chegna ne kema aki bola mi kuto muno Atianuli sa sa bela vera shi ke golo kila family prayer shi chegna ni putsai akho to e ego na khoto e aki bo hek sa sungo pa pula kina azau rol ge ge ne kema apula kina le Atianuli sa singo bu Kuxu ye sipena Atianuli shikakyu igone impact gi jange choti bolo apula kina Atianuli hexbe singo ba azare bashela ngwanwa Atianuli hamitu se hetsani wa kemo apuno Kuxu ye sipi sebza alho za pe sabana shikake golo kila azana pe akyung na alo apuno pikyu ne taka sakhi innenge cho ite Atianuli wa ampe tsiro ampe bidi ampe laki shi sa singo akyulo laki tambige ma ampe kiningo Solo ngwa ki ninga kuma ine pikin ngalo pa puno pikin na khoto ke cho ine beba hey puno ke hiya kumo ban la achi pik mo ban la ina al ho ta banang shiga ki lom banang ye team series am kem pa puno atsa bigela ite tv la na we television la na atsa je likum za ban shi oh my god la al ho je bigela ikim na do not take the name of the lord in vain al ho je adolo na pe tha ke lo Dim kuku ne ga ni glek ba by mystic la nam oh my god lebi no wa shik te ki thulna ge cho ninga kuma be cho no le ike apuno pikyu ye ho na akho to shikum se chire tong na apno ko o ki bo hexik thele aza ye pashala shangem pana shikhao tom la ke pana packing na la ta no no pikyu no o jan ya akho to shi chunle ku dange alu na ngwa ga no ti shi tsbe ba nge cho akka no ti shi tsbe ba nge cho ti ga no bele ne ge ti shi ta ge bu kapza na o je only ko pe saptul ben shani a je only hekza na panong sa sikirni kilolo Lakin kimji pikile belo panong sasa au giksebe buse panong sasa kirini kilena nonguno kyo ave bu shangena nonguno ku shola ngena ti boko pesin kulo kitami ronguno in kugyu shikalo kitami ronguno in kugyu shikalo akirini bo panong shikatslo ningu shikam ko Sunday school teacher ningu khamla pagap sange ne ningu pagap sange ikemo ningu alu ku cholo potho pucho zage thage ka kilo panong sasunga mono she ningu taga khanla khanda dola ki ai khe dola ki panong shikange we hapta dola kila khanda dola ki le
Jilana banong kishishka pelunga, no na gumsagyo camning a tick to lay lotom like a mozagyo Bible na beneshi, Zakinu Sots in Nenepke. No na putola would like I can do like it in a lookum kakumo, I can Zakinu Sots in Lepikino, no, Itage, Ikage, Chuage, Zage, Le, Toka Gumsula. Mosaya za alhoye za kakuti po pese panong vile pese pialo ish bange choy ke tie utla kya za la ke ndol ve kyuna ta ven chemo ke mo wa kyu I kha kyu za kyu cha kyu kansla Atianuli kitsil ma sa kyu ning na kho to shanye ningu I hona me ge ma sa kyu to do shanye ni ti Anli pa ha kha ven chene ni ti Anli pa kha ven chene hebo ko Ghenguno Imani ge ngo shanong ye hebo ko Ghenguno o do ju kum tsibe ven ge ngo sha Heboko bela timil hoy bere bengi ngono nong ye sak tvam Zhimo nam lange ngosha Heboko bela timi bere benye nong ye gskini sham emo itian ku chipemo ebikum sane ito ange ngosha maya shi bolo ne shi mirabz panong bela nere ahung khla panong phekrebz ashila panong na ve busha ke kumza zabu guto ye no na panong tse za bu se dang no kitemi shi ve ke lo la panong no kupuno na panong ki mie nong tsia ko mo bu se nong lo he po tsne sa ke ne nong lo ka ta ku je shi sna sa ke ne ji Ghenguno ngi ta ka Allah shi ku to ku wai pa kap tsal ben ke Ghenguno ishi apaza no ko vela pilanie ningu ni tia anni ko panong no ashi bola panong na ave bu sha ke kum tse za ke toi le Panong na vibu shaki toka gumse pana gkhla le pana gkh Ghenguno nyung ima tsani ke mo pano Xakulupu ima tsani mo kela nyung bukap tsan shani ai ri gkh bolo gumse pana tsaba gkh shekala Xakulupu pano shimna na amizila pitanke amno samokya le nyung gumse gbolo me ban palo na be ma ko nyung zibse hebo ko sas Kristo mi ku khai le no ko pe sapto no kungu ga me re pano shil be ne kela Ning na shilo na ko to shibe bza hu khla panong phekhe no ai re pole ga ka ba ke mo kunga me ga panong shimna na amizila piji khaben ke nung yam no itamo kya amno itamo ke sha nyung me re mran sha ne akini Timothy ke tse chire punglo ishi ba ke nyung ne thulani no ni iti khlo no kishi ku jo yes iti je ke no dino Kristo jislau akapula agyuve jo Xakulupu gudau o sau kepu lo ke tse tsinane shbe le Akini Timothy kutse chobung no nam zimshale ye beban na shi ki jimi shiveket kauno ishi beba mo kemo no iti gkhla no cho iti gkhla no kishi ku jo yesi iti jegen no dino Kristo jislau akapul vecho Xakulupu gdo saukepu lok tsna ne shpana shi cho Xakulupu ye salvation na nyung ye panong zimlana Ikemini kumla piye ku joye si hipo ku Kristo mi ku kwaye ku kena tipo pese panong kisishka masa ke cho atsa alhoza ke panong lolo sewa za kena pik sewa za kena tipo huye Bible ne ke de panana sa the ke lo kila itilo no ku jilbe ngwa kena panavle ku shka be khwa kena tipo lo tipo na alo gtse panong za na Xakulupu gda panong sai gna ne shi pan ne shi cho ke ni kumla tipo mla lin sha ne ning ye Pana khakili tsimla ikemni mu top priority ye nikum la pusa je tipo mla ga ma sa kyo alho za be se panong za kholo ja ga ma sa kyo tipo akho to shane eno ninkum la tipo shike lo kila Xakulupu ye alho nam la na nye shikam ko la lo kutulo nyimye Sunday school class le lo nge lo kila hek space ngo bu Sunday school lo mpizo ningo teacher ko ya akirando lu chenye akirando lu kila nya lo ka doktom na panong bile bichenye no ino ku to ko pe se rarem no ye nye itim khikli tsimla ikemi kumla ye ku kya akplus akirin se pu to bu Atianuli pro za ko lo ja ye alho ngo kim tena pana ga gam sem lo ki pekli bu Xakulupu pana u shin nge ne Xakulupu ya alho ngo kim tena mla na nge to na nyem lam na di ga ngona nyem lam na ke gona ikum la bu ku cho vene ba mo na kem ikum la bu ye ku kena tipo ye nyem mirere akirin se akplus bu itoma sa imama sa ishpe di shaye isina Ipuizano ko ke sambam ko ke pulemi chera kim ko apwaza sekha asabza sekha akuko homi sekha apagna la ke kami ki vimi nyung kamse sekhabza di khelemi hije che be jene we isina participate sha ke hipom ko ko le hiye te khagolo ke te khalki ne ran ke ko la te khagolo ke te khalki ne ran ye di khelemi khadoni be jene ning na ki vi shipanong tu chom jong we ye la di khelemi hije je hina we apaina jwaje loksa ship sange ning wa amlo samokya di khelemi hije je hina ning ki bo ke sange amlo samokya la
ningu mi ga magai shiri Atianuli ko Ghenguno ya ning gumse mi ga ni igem ning na Atianuli ko Ghenguno mi ga ke lo ningu priority ningu top priority akho to sha kyu akpul khla panung tu cho shika sapthuma sa kyu ku cho ve no a shekhala ningu ye alo kiwi ko bu a hasabu ni ushil mena sa ke ningu na mi ga kyu ko lo itare allo shi mi re kitelo na Xakulupu meheri hiri ni Atianuli ko ushil ben no lo bi algo zai bo besirim tsela ko sa jalo ni ma pe ni